Okay, yachiamu nyina mama kwa basronko kwan so GH Live Studios. Sempa ene risha wa hembobo ano kwan so sports na bibia wie nkonimdie so. Ye ba behwe nsama ho do latest updates. Ene ma ho do Africa to call by DT and afem for that matter Ghana sports nyina no if you can see him anyhow. But on this very episode, ye ba be somewhere with regards to niema ba ko mienu miensa ebobo ede be hia yie se wotie efa darling club Asante Kotoko ho now who the stage igina sisie nti this episode is proudly going to take effect pokekra kwan so na ye the abro afa latest episode ahodo latest update Kotoko munsem said the krachi we kan sem kumase ye de ni nyina e ba be shia sisie na wanya ochefa e de afri mu intentem so next PR e de Asante Kotoko ye de ni din e ba betudwa na yehu said you see echo this is the episode ani na yere ba the okay yara say oni adi ahia mu tentem so na de tie ene sansan be rem ewo itius eye PR ho nsensem ene ade ma Asante Kotoko no yemfa we ensom tentem so virtual seat challenge as you see maybe na owura din ede na ya amponsa time eto dwa no me no kasa yi mpanyufo ahwa Asante Kotoko so na apenkra kwasi awua oye kontomponi afere hene and owura James akwasi apia mayele and mpanyufo awdo e ka ho behind the scene wo mo nyina atena se agye atum se virtual seat challenge no ese saba sene be ya ene wona e wa amono ne a intimi nko stadium no every home game bia no won betimi contribute to kakra e de ama club no vai momo na etimi akonti officially adon be do me a couple of days coming on panyufo e de sika and also of course one more e de telephone number e momo liar e be allowed and also official momo number na man for etimi ede won sika sem ede afaso no ene nchemu a ede ma ede tifuo na ne sa no ne ede to anim say last game Asante Kotoko ball Baba Sports Stadium no it was against Karela United Boboko no na nipa anko stadium na e ahomtesem yi papa say wo hwe say the tumfo so 82 na say 2 who dede watimi ato players ponyinam ede ama club no na betosa ne fans no ntimi triple to the stadium enkonkohwe bi na e ya sefem kakra e ya ahomtesem na mpanyufo afadwin mienu adom bedumi a ebia enche na na penkra ene owura kwasi apia ebekọ na ase etu na so na omukọ na ase etu na so a we de nkomobo ene odokwan so na omukọ akọchia na nso de nano atum ato afre ne man se he me manfo yi wonfre yie na Kotoko no mo amode a na ebeye scheme kakra de ato ana so be skills kakra e de ato se momoden na wato nsa afre dom se ya mo nko stadium mame na mo team no enyina nti na befa kwan bi so ahwe se na betumi akoso nti de etete ne se na penkra ne owura James Kwesiapia ene wona ke bi wo mu Asante Kotoko na fa adwen se won bepa bi a eyesom da asa manhia tenasia na ase etu tenasia won bekọ akosom no nti wo som no na nso de nano atum kakra ewo nkurimdie kwan so na ayidi results na de ofredom a dom eti ase nti amanfo bi di akiri na baba yara no sisi kwan bi eso mo fa so e ma ne bom ape so te say ya ape so no e na mo fa e di asi won na so nti no e di free ma ye tie de ma irretifo na ye fa nto ani by way of information say Karela any Asante Kotoko game on board Kumasi baba yara sports stadium no any per course stadium kwatwe ye no it was not more than 6,000 approximately around 5,998 into the end for the 6,000 enipa ene ra honom very kokoshe game na ye Kotoko ene Karela no na the enim ene se baba sports stadium e fa nipa 45,000 now they approximately nipa 6,000 ene kokoshe game na it means this is really bad enshada emwa o di code dollar mu a sika Kotoko enya na gate proceed weekend na $7,804 ena mpanyifo etumi nyaye $7,804 ena epiemu enti the free mu eba eno no what they call old city na 1.18 billion and now 118,000 Ghana cedis enti $7,800
and approximately yen kan say Kotoko enyaye between Kotoko and Karela no, which is extremely really bad. Salary crano we intimi to salary back on and Kotoko hon sensem. Enti mpanyinfo afa adwen se kwan bia so mo fa so na team no esinyanko bebe enya dom e ma dom di akire no mpanyinfo e de ba betudwa aba ba yo ama bibia atumi akoso now yenko public relation officer for Asante Kotoko yanuanom ya da screen isu yi eye wan kasa okumasi ade hye a etna radio so kasa ema otibie na couple of days ago na be story ofikisi ma say Kotoko be yi marketing and our face communication members na sisia no de matie ene de mahu vai manhia hembobo ano kwan so sports ye de somwo and it's marketing ne de most definitely womo ebeba bonten ababa be yi nipa kro no womo abom trim e de ato no marketing member a obeboa a marketing Kotoko na aso abapa wo ha ene ne moho eno ni nchemu a yatie na nuanom e da o screen isu eye namely wodi free papa wabo green tie ne so a your friend Frank kwabena owusu ansa dodo na friend Franco Nero ena kracha o she jersey anase polo shirt a ya trust USA no ono so din e de Eugene Kotoko striker ena ne ho tedin esitie na papa ono so she glasses yenu akokọ fefe kama no ono so din e de Isaac Kofi owusu ansa Ike ena manfo efre no ena yenu ode ne nsa aka hyem a obot ne watch kama eye miami nua a your friend say anasa me boss a your friend say bright can come buedu iced tea anasa chemo and adoro na friend or pure FM enti owura Franco Nero ono so wani anu nyina ye minua no me boss so enya agro omu nyina boss level ne yepe enti owura Franco Nero e o Kasban 93.3 FM ena owura Eugene Kotoko striker so e o Oyerepa FM ena owura Ike enso e o Ash FM ena opanyin a ne din ede bright kankam board wo ka opanyin kra da eso anyine dodo da bi onyine ye anasa bright kankam board so e o pure FM a e di film e to januani mu baako empanyifo afa adwen se ombe nemu baako amna baba be ye Kotoko communication director na I say no baby akwakodo se nipa nan ada ne yenkase a form committee anasa communication committee na yemfo mu nan ni nyina nka ho sane ebe ya wo mbeka bom yese bia nusu a enia okoye no baako anya na baako akoka se wo de mata wa amfa ama adwoa na akoya ata adwoa na ye nsempi ne senti mpanyufo adwe niema mienu ho ida se ombe nemu anuani mu baako so no na emra me yi ne dom no ombe ya adwuma ana se ombeka se this is the committee anuanumi na emra emehwe Kotoko communication issues nyina so eno eni nchiremu a yate a ye de som ye na tirefo nti won so a wo comment section no won mu hwan ene yi ni so mra meye kasamafo ema wo darling club Asante Kotoko a wani betumi age hu yi papa me ente wonka enam so mu nyina no very expert kese yeah they are expertise in their endeavor wo madwuma mo ye no wo expert wo yi papa enye fadi agro wo hwe obi ti se owura Franco Nero ze o doctor mu a enye fadi agro Dr. Franco wusu ansa na chese nyeketo akra wo trade lecture kama ewo Wesco na no adakra na te so akopie mu akrokare akrotko ene nei odi ninkui eboa ewo nwumasua kwa so ekokoba owura de din ede Eugene Kotoko striker nso a onim de si emu aboadoma no papa yi oye ade unso of amachi de eto iron boy enyo no a o striker ene hye nya so hye so na twere nwom no na emu medom e wase nyina Eugene Kotoko striker ene twedom emu mo kosa program na say yes ono e kan mpanyimfo a manager of amachi no ho nti of amachi ba bi obeko bia owura striker e ka ho bia enye ketua me se wote so of amachi bo nwom ehurihuru a of amachi nwum bia obo bia gina stage ehurihuru dom abu ho no na as a striker esechire on the boy ma PR work and afi so managing job no e koso kama yes sisi ame no ka say of amachi enema hodo a obetimi agina so de ato nwom dodo no ewiase nyina striker nko an enim yes e da one person be performance so striker nko an enim enti eno so e trick a yenima ye de to ye na tiefo anim owura ai Kofi Owusu ansa so oyo panyin kase a ono de obono mpe wakra secheremi na aka se future Kotoko CEO na ene se CEO ni nyamai na otumfo akra so onya nyi CEO bi abiem na ni PR da ho a ono nso nya aseye wasom Kotoko na che
the capacity of everybody say ash chen not as an also the to the ewuma or also Fred Doma dom jeso yes na ekoba I still there na ora bra kan kan bo adu there wani tua or also Fred Doma dom ejeso pa enu anom nan nyina no obi asefata ye de may the best person win and na say enti san so mun ko mun nyina mom na fruitin fruit de ntwemfrudu omu nyina no sabio omafua baako nanso obi atinko na kakrema no ni minimudenti na omufrom aduane ho ba omu nyina afom aduane na ekokoto yefunu baako omu nyina ye nipa baako a microphone baako na omkasa so a ni nyina no de etodwa nti anuanum nyina no ye expert wo ebe nemu bia no sefata se obenya adwuma no se de na me can I still oni market ho nsensem ene ade pa wakoni school ewie Christian service nom KNUST nom ene ade a onye nipa 20 anuanum nan ye da hai obi ayo po kekra wo CV na amia akra no we in a incomious CV we no mabobo ede ama no echese ampa one curriculum vitae official one no ebe efe pa na wempo jirigogo we ene ma jirigogo di ama no ma hwe pepe bia so let's say can be say paperless presentation ene ma ye ede ama afa nuanum nan ho a enye keto akra nti bibia ekoso na na penkra no owura kwasi apia se behe na mo hwe na nhwe nso a monka nuanum nan mom na omform committee na ene obi atene de so a na omo te emfifiri ba na Kotoko no na aye nkunimdifo na yenya dom ye fredom a na dom so de akiri aba nti Asante Kotoko your next PR obetumi aba se ebeye nuanimu baako na de ewe kira ide so no se empanyimfo odwen ho se omo se history bi da ho se anhwe yi a ode kokoma opanyin anaso opanyin bi a ebi kra o sports no aye busy ekaye so okọ rounds a ontumi nkọ eno omo odwene ho eno de nya take fruitful effect but omo odwen ho de omo adwen na make kire wi na ebi a wo sports a ontumi nkọ rounds na ebi nso a onya sports ebi kra nso a onu aye ne personal engagement bi enti bi a no akọkasa zuri ya okasa zuri ya na sa ahenema radio nso ankasa ho a anhwe ya na ahenema fo no bu afu enti sa de a ene na zuri ya nko a na ese da bia okasa enti ade na omo mfa obi a oni radio so na mo communication background enti eno so mo dwene ho se ekohe se omo mfa obi o radio so a ene enya nuanum nan bi wo mbekọ akọpa obi a ebi o communication background na nso onya attached to any radio station bia but empanyimfo dodo na nso kasa da bi ye fo obi a bekwin di fata na ya akono nya dame ase ene ye de kasa bekwin di onim dame tu enti no ho den da bi na nkofu radio no mutie animu enti wo de nam eja sabio ejinamu ade a sa wo ba wo misa ba bi ayera enti wo mu aye na anye ye dia no nwa sa criticize wo mu say enye no ene ade na am say Europe na asa ye bo no e ba sa ade no ma in general statement na bibia awie peye omo ye na amfa o me ba be kan say Europe na aye enti wo me mfa mu baako ana mfa mu nyina enti wo me nya ise ye kwa kofa say obi o wa bonte a on de ina ikura no oni radio susisi ana yenkofa no enti panifo gu so dwen ho in a couple of best days yemo iso atre mind game ni nwie de me pacho ebeba be todwa na name no aba bonte marketing person no so omune na sia ne sample ama ode ne strategy nipa miensa na edi animu yi pa wode niam a oba ode betumi aye ama Kotoko marketing no aye buyam puduo ekwan so no me pacho ono so e de atoto ma na omugu so select into way any sama and na pay we anwum exclusively if our darling club ho no yere tu anim hye no so ema me se Kotoko ne Karela no Kotoko enya sika $7,800 that is approximately 1.18 billion and that's 118,000 new Ghana cedi enipa cost stadium no it was not more than 6,000 capacity no 45,000 capacity but enipa etim spectators no 6,000 spectators and a Karela Kotoko no wamutimi ekokohwe enti yere tu anim se hwan and also say the next Kotoko PR my nto nka our comment section ho na fi yeni anoba ba empanyifo nso monitor situation no ebia na wo de to ho echichi mu de emfama na asafata yemfama nuani mu baako anase yemfama obi o wa abonten anase yemfama obi oni radio so said America no na bibia anye kama na sempo yemfama omu nyina na yenye ne committee na omonsom emane ma Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?